litari anestelacho kono murayo kugenda yesiko rero twaba tumurere graduate abana baite abaendere mafundisho alternative capacity mafundisho ibagaje we kogenda kwarukirwa na utobwate abashikandao bonsi abayiboli mbare ngoro national government county government representatives twarengia mugaiga gusherekea abana iga gutabana twabaira mafundisho isaine bamanyire obubebu wetira kwarukuba abana bakinyaruka igo umuntu nde karagende kuba urukibadaye bamanyeze bawe ku report nande yete call cyasa bayiboli bajya kwa rekebera abana bwatsi kugenda kuba gutuso egere abana bari baba muna bari ngikagera slogan yabo yanenge ntungire obukunya tonsara inere message bari gutuma ucyasikira umuntu asaba ibori na utureri bageni gwakira ICF International Solidarity Foundation n'amiyama asenye yabo nakiye kwagara kitene ngaiga na wabodi abantu bose ubwatarane egere misiri ege poleke kalifiasi nabongo tebana narolide eto politi nakitwaje ta 2016 nabona iga ugonjure ngoro kone kanga ngeria onde tari ngekoba gusibuka gukwana soka school ndero twanyora ntu gwata bayiboli komya abagaka barenge gatagati y'abasubati bari bansire gukago cya isiko gukwana abana kinyaruka tigabakini na bari ugonjure twabero ase gucijira ngari y'abego na inzira bako isi amafundisha yagera kubite nyore twanyore champions bagenda kwanera abandi beyond us